Kamisaki hilanaka kuyakanaka mayampi kutanita karakikiwa ka arus kiptasip kanya nagasaki punirakiispawa ay ukawaki chawero hilanaka kuyakanaka chakpachansa askiero makipan halyalya ukamaraki kitinaka istasipchita Kipuro na kansa aski urukipan aski alwakipan aski haipukipan takan hilo puni arun nitapta kali kapachan ukamaw hiktasita hilanaka kuyakanaka Chapachan spachan nakasma kirakiwa halakit to ay kaniya anata pacha sa purini kirakiniwa kilanak kulyakanak kun hamakisip ta sumanaka hisa kilanaka kulyakanaka kunasay kunapan kaukisay kaukipan sa nyaraki utki hichuro ka kilanak kulyakanaka maini kulyakawa hawil at askinan po ni kulyaka Elvira Espejo Aika. Hupampiwa arus kiptanyani kulyaka na irakat pa siya arun tasnyani ukatrapi makita na ka ulyar tanyani kunat suchurakan kata kun hatsa arus kiptanyani tataw kanak marka chirim arun tasnyan kulyaka. Kamau hilata Ruben kamarun tanips maka te veo katoqueta aka alto toqueta humanakaro kistina ka istas ka presta ka alto toqueno kamaraki ya kamarkanakana ang katoqenakana sanyani no humanakaro harun tanips mata kichuimampi ma hiwasana rusampi sarta sinyataki hamuitanyataki kamau hilatanaka kulyakanaka ay hinatano kanimang tukui wawke masikunas panakunas pichuso yarimushawan kichis kay seo tv chikangmanta no kanimang tukui songkoang alinkanampa yachananchis asuang pichus kanchis imainata richarisuman bolivianas y bolivianos hina Chaya taniman kamau hilata Ruben. Kausachun hayalya kulyaka Elvira ay kumatwa English at sarun taraksnay no Alemania na kan Europans Alemanots no kamarun tasiraksna say hayalya kulyaka Elvira hichuro kulyaka Elvira mapan ko makilqtawaita say no kirki khani baligis kitar suta no kirki khani amoya tahat kham kirki aymara qechua qani hichka qechua pachawa hichpai pachap tapit ukatoqito arus kiptañani hilanaka kullakanaka narakat pachqa makita kitiraki pacha Elvira Espejos sani wali wintata hilanaka kullakanaka no pero ya qipanaginasa pata pampanakan hisktaseña sutkarakis pachaq pachansa kaisa museo fuksan khairtasta kullaka Elvira no museo de etnografía y folclore no museo nacional Hay que que upaja artista plástica, sauri, tejedora, narradora de la tradición oral, ukamara que kaisa ayo kakachaka, ¿no? Kaisa avaroa, uro, uksa marcan que rikuyaka, ukamara que hay maratzastas con hamteja kechuats, esta acepta, ukapach para que arstase, atipt oayua, kaisa medalla goete, ayuksana, nairiri, sasina, ukamara que walaja, kamsnas atipt awinakano no Eduardo Avaroa walaka nakane chujera nanito ko iksnati kuyakat pal kasin komaraki walaka kay katanaka poponi uthi akasa unak toqita kama kirkinak toqit kuyaka pachahanka ki hali kunats wakiskiri aka kay kata unistenya ka kuyaka Elvira nayata ki hali wakiskiri ka kay katanak unistenya no Akapas tiempo na ganas niya no way na katawa ko na hanhakyo ay marat kelakanyat khaftan hanhakyo ay marat yaktan ukamara ki aruski pa niya nakachaktas ki no ka eskwela nakarhuttan universidad nakarhuttan Castellano te kipalhtan patwa na kumara ki Castellano ki arhatasin una awicha kantata pa mama pasanyani hani aruski pa ikit hani amuit ikit arupat no Castellano ya tinya mau, English ya tinya mau, sukama. Hani ya tinya Chino mandarin. Chino mandarin, saya kam. Chaukat pi wakisi ha hiwas pacha kun ham siwas anakah amu yusisna, kun ham siwas anakah yathatsna, kun ham uk chamanchna, chakanchna. Ayuchakan aruki uka, ukam siuseu sataki uka, no científico na químico na spaltan, no, kanakah especialista uka. May sum amuit ipanha iwaksak takikuna ni tanaya takikun saranya na kay uthisto no ay akama kiriktanya tokanya ukat hayu kamaraki kam naira pachanakan satan no hailinya nisas warurt anya ni no warart anya ni ko kanaka armata hicha tiempo no kashwanyan sas no Entonces, ukanaka walwakisih amuitanya kun hamas naira pachanakanha hicha
Hichapa chanaka ni azar hatastan aka chuymasaj kun hams amuye, ¿no? Ay chuyma usuto, ¿no? Mahaitista o hachaista o yakisista. O kaman aka utjaraki, ¿no? Chauka utjetanaka ha poesía esas palabras aquí. Cuando poesía añatak amuit añatak ha siktapista kun hams naira hamayutana kun hams ukanaira nakan sarantatay. Chawalpini nayah nias aka arahata siñataki amuita puñataki abuelita hampa lirit, ¿no? Paja Gregoria Mamani nayampe utjanja ka challapatoqen. Escuela sarañataki nanakaj mistupstrach allapatar, ¿no? Tuqueñataki ocupachan hani utkant colegio. Entonces abuelita viuda no mama mahaskas pas hayu kamanay batupampi na kamayat. Entonces Cuando ruski pase periodo alpini, cuando na estirita yuka kirkina kam luz milakar, pios tu kana kapan radio na kanis chikinya, ¿no? Wali wintatapone. Kam estirito kat parlapta yuka, oka wali hiwakius, na yata ki hiwakia, na wali huchusaruta yars anirekih, no? Cuando pa amuit asanu kam siren haniu ka wali kitwa yuka nias charanguru ki arkhatih sausito. Cuando na siskun hamas ukaxes. Uga charanguna ka hay cheki hay unistas kich naira tiempo uga charanguna ka hani utkante uga qarana kan pe hay huchir sabito qad amoit asirit no con hamara ki bach entonces uga sikterita upar no con hamara ki human tiempo man kirkis sabit sai con hamara humawara tiritas no uga chaupa uga aruski parago ka muito arak no pasiren no abuelita hauna rawisito ka Martina Pumala na abuelita khamsata uga ukan abuelita pa kuinda tapaksan na iranakan ha hani ukamagan chahkunas ina umanya hachanya usuto kamagi hani ukamagan na iraksa sirin kwat nas kasisan amuy tapisan sirin ukampi sirit chapar suni kan siri kama abuelita parlirin na ira pachanakan ha hani hay ka española naka intint kichente kwat uga na iran Ukaman arhatas inyaxas, no? Kun hams arhatastan, kun hams kiriktanyan, kun hams warurt anyansas. Ukat amuy tapas na yapacha, no? Kun hams ka ukamans, entonces pasano, ukatoqena ganha. Naira hane ukam charangos con jotas utkan pingilo naga kiotyan, pululo naga otyan, ukam no? Cha uka kirikinaka wali walt atansia, walt atans kam patak warmi senyani ma patak Chachanaka, patak, Emilianaka, Yokayanaka, come. Ahit kamaki mantap heritsia, ahit kam gachoka, Pukararu saranyansia. Pukararu ha arunyansi, chauka, uka Pukarat pach nove, Wairataki, Chiutaki, Ugat lakataki, Umataki, Hayukamansi. Chauka arunyanha, Uthanai, Kunhams hiwasanakaha, Amuitan, Kunhams hiwasanakaha, Hupanakan irnaktan. Choka irna kanyan hualikus tatay kun ham supanaka amuy pachana ka señan no ven el sentipensar teorías extranjeras señan no acá telgata negocio no para que el gapreja a todo es razón se no razón planificar en la cabeza no todo se piensa en la cabeza chaukat amuit ipanja hay como amuit asiñate kiwasana kamaja wali kusapuni porque hiwasaj amuitan ha para que amuyeta paja ese sentipensar ¿no? Sentir y pensar. Amuit aña, amuit asanja, kun ham si wasanaka ha, amuitan aka hachahakina ka kaspaskam. Pa arhat asirin nugat. Abuelo hasaska punen ganias hanira ki uka tiempo nakan ukamunaya amuit ayagara ki technonia amuit ya hanio. Hanio naya uka como decir a la estructura lingüística saña, no sarañan ni jektakin tagino. Ukatagina kanina sum akkeete no alega que parlan ya tainias para sum tai palt kacha kama muit anyada kun ham su kalup e naga sar pacha istirita ego chokan abuelo haxeren no aka chaqina kani atip kasnats kunat haqe wairaha ma haqewa umaha ma haqewa oraqeha ma haqewa uka hiwas kama ukati yaqanya ukati uka kirikina kas uthiexas uka warurt añanaka ukarham amoyutay uka arqueológicos asnano uka tiempo nakan chad hichatim por amoit ipanja ukanaka waliwa kisre porque escuela nakan colegio nakan hiwasanaka roja lupiña pantistuja uka ya lupiña nakan pi apantistuj la ya amoyuna camp señal no chauka ya amoyuna camp cuando hablamos poesía digamos no literatura uka solo sale uka chauka literatura takinja upanaka hableja
por ejemplo, prosa, métrica. Ukanaga igual, ukanaga kun hams luratah, ¿no? Sai. Ukar ham hiwasana ham kun hams amuitan ha ukat hakit ham ha narah abuelita ham pipalta kacha. Ukat hakin pi uk amuiki paito ukakirigina kun hamans ukawarult añanaga. Ya son poesías súper construidas, ¿no? Sumalurata hecha uka pukarar kun ahora sa te panagas harkan señal, ¿no? Wali amuit añate kipini, wali lup iñate kipini, hanina ukam amui karakite uka pachanagan hichaki ama just cuando he entrado a la forma de traducción señala que haku kipañan a castellano toquerzos, ¿no ve? Nias ukap tapiña walich amai hani pasila kite, ¿no? Ukap tapiña dek ma tunka piskan marse, tunka piskan mar hama ki irnakt, ¿no? Yat hatanya ta ki kun haman suka aga hacha hakinaka ta kirkinya ta ki señana kama tata intita ki osanyani pachamamata ki osanyani, por ejemplo, Uiwanakataki, ¿no? Entonces, Yaputaki. Entonces, uka wali saranyan kama nitainayaps. Sayan uka tataintitakiha junio token uka kirkinyan si. Cha uka tataintitakiha pukara rupinu el sunyan niasi. Pukara kuna saranja uka hiwakih, ¿no? Uka libro que el hatasti uka makanja. Saranyan siya kama hiwasa aptapistan chamang kanya naga no ya utaskiu sanya hiwasa naga mang tastanai sai ichaha ka uiwire naga ukam aptapini nak monexi watu panaga mang kanya para kiusi chakuna sukata kwa kise chuyu mau saranya paxi chuyu managa walpininias aistas kara que laqat no ve cuando hacen excavación arqueológica sai laqat unshtiha ma yakachuna kachuana kaseñana sai cha ukana kata 15 ko apañansi umaq chuyu maha kama uma puhut sañano katha kwa pankaranak hach apankaranak sino hosas no como flores sagradas sañano uka ahayun pankaranakansi tanitani chana putuput hekanak no Chaukanak aptapichi, ¿no? Uka aptapisan ha hane pistis uka apagregispatsi, wawana ka uka apanya paksi. Kan imichitana ka no yokelitun uka naka apanya paksi. Iskona sai. Uka naka lakindanya si gocho uka apchen, ¿no? Uka tha autoridad naka utipachan uka autoridad naka ha ninak ar ichuphansi. Yo con hanin tintiktres na con ninak aranya fechunya paksi. Nina san sa sapkargiak inasu kamachin kuna ya ninak ar. Ninak ar kom. Ichagna sistadri kun hasuka ni nakaraxo. Puntilla rusarixsiwa. Mach a puntil no esas cerámicas con puntil ma bañador ham. Salaman saphargina. Salaman sas. Ukaru uskañao si han la cariña pataki qilla. No kat uka qilla pataru saran signinah. Kat uka comphatatan si yaqa ukam puntillera kim no kat awayurik iruntat ni nakarikis kunas com apañancia. Chakunaru tas pukarar por jeja, kat maiki pukasa keja ukaru uma pukeñan si, kwa hacha pangarana kampe, kwa samin pangarana kampe, kwa cha ukata risanya kailtanyan si, kwa risanya si, kwa kirkina keje, kwa poesía na keje, kirkina keje, uka kirkina keje, wal pininias wal tan si, kwa kam turup ahotan si takitu kota. Utan se kama ayuda comunidad no turup pasaran si, kuna si wasa turup pichama escuela sarjana siniros no ve. Tam seniros sartan uma pisaros. Sai. Hayu kama saransia. Cha uka pukaran ha ukam saran pachak kuksat aksat ayut pachak takit got no be. Sai. Cha ukan atipasia puniunias warult ansia. Cha ukana ka alacha kata hani cha tiempo trete halekni lurtana ukam Sanyani mame sama loktasiño teskisto no ya tiene ka loraskito. Ka hawiwata kisas naka pachamata kisas. Uka kirkina ka pichakta ta wacha. Upina ya haptapin khailata. Ya kuyaka Elvira Espejo aika hupampi hilanak kuyakanaka aruski tataski macha qelqata, ¿no? Qelqtawaye kuyakaja kirki qani, ¿no? Petaca de las poéticas andinas, así, ¿no? Uñesta ayas que estuvo hilanak kuyakanaka comarquiatistas kada estuvo kun jamanas nairapacha kirkiña, ¿no? Warutaña, ¿no? Jailiña, ¿no? Warutaña, wararaña. Uyartaña ni, a ver, kauniris wale chuimamar por kiri, kauniris wale uka aptapitat hat archtaitam,
Yauniris hilpacha kamasani uka chapar arroja hankusasti uka kirkisa hailisa hankusasti uka warart añasa kuyaka Elvira. Wali ki akam mayir. A ver mayir tañan warart tañan ars tañan casa. Este tiempo ars tañan sus. Ya acá se no que hiwa ki pone esto es que satawa Kukar Sami, ¿no? Elvira Espejo, Aika, Jupampiwa, acá, Wakichawinja, chica esta se Kukar Sami, Satao, acá, Haylich, ¿no? Kukar Sami, alientos de Pukar, Hamsi, ¿no? Intitalai, Halantipana, Tupurayar, Sarañani. Intitalai, Halantipana, Pukararui, Sarañani. Warawarai, Wilinoktipana, Tupurayar, Irsuñani. Warawarai Wilinoktipana, Pukararui Irsuñani. Kunalaikui Irsuñani, Samilaikui Irsuñani. Kunalaikui Irsuñani, Uiwir Laikui Irsuñani. Wali poni lup iñata que hakanja. Tarek akan Tupurayar Sarañans Uknayak. Traduciñata que Walich ama benekunams Tupurayna. Traducción lurazas, no casistas taigo. Abuelita Nakarus, con marca Chirina Karus, ¿no? Kam Sainz Monisot, Akhecha Timboniat Harekiteja. Hani Ukam Sirik. Armata Kiji. Ukam Sirik na ist Anyat, Hani Nayat. Ukam Sakiponeos Sasit Kihai Sasas. Ukam Satakipone, Hani kun Hapachas, Kaupachas. Bacha, Agakipan Mant Irhatareki, no Sanyani, Pukararu Irsuñano. Chapucarat amuita inias pucaraj uiviri, ¿no? Porque acá se o no uiviri uiviriru irsuñano uiviri arurapim, ¿no? Uka haimaran genias uiviri ka utkaskis kam achachi las acá sañan ilimani sahamas ko hacha uiviri kai, ¿no? Hacha samini kai. Cha uka kama naxumaya muita. Cha pucarat hapal jeja uka pucaram uivirim pig maya kitapay. Ukahacha vivir kama pachata nay. Yas amuy taptay ba. Sí pues Pukaraj inka harakis no ves. Acá vivir aymara harakis no ves. Yas amuy tastay. Chatupura ya hanir hatanyateh kun hams amuy tan no kwam sanj monis. Kachawal pinilup I tohnarov no aramay uruponi lup nias kun kam sanyas pasuka kam sanj monas ba. Kachokama ruski pasanja hiwaki poni no okatupura ya pukin arun kiusia. Pukin aronugat. Chasum amuy tapibanja en Kamtupura ya sabes, ¿no? Entonces ya nos relata la cronología. 3 pisos arqueológicos. Kim sacas yuri dinaka aka naira pacha la kawelit la achachil. Kaokina ira pachaya. Chaukat tupura. Achachilanaka pachat señane. Achachilanaka pachisa. La achachila la kawelit uka hindil tiempos palhap que no ves. Uka nai amak pach. Uka tiempo ego chakak tupura ya. Pukina osipi, pukina rusi, uka pukina ruja. Tigra kiptai pachaja ka ingana ka kunor sati porin je sayu koras. Cha ingana ka purin chikoma, no panaka uka pukarar sararak pachan hay, no ka purayar. Ya chaka khipa kseñan, no na ya aymar park tu kamara ki marcana ka ya aymar park uka luaranja. Cuadias uiwir esas. ¿Quién sacasta? Arunaka waliat hatat akan hiwaki puniwa. A ver, amuit anyataki, ¿no? Naya inas hanis amuit akirkiris, ¿no? Narakat pachaskano uka kamsanya se kirkina sanyani hamsas kirkina uka hailin sanyani. Hailinya sanyani sa. Pukinat pacha anchita ukangas keja. Uka sanyuntan. Ukaro inka pacha. Ukangas kerakiki. Kotaka aymar kolyan pacha. Ukangas kerakiki. Haya kuya Elvira Espejo aika wali muskanya poniwa chakpachansa akana kamaini hamoka unsta singi kamsan juka hamoni kuyaka Elvira uka hewa kiuka está en la última parte uka khipa ren kiuka libron gelgataha kwasai monewa kunhams inka tiempon ha kalanakha uyu haman nakansia kwa kuinto nakanot harake no bat ma conferencia yo kuitirinsi ko dias qalalo kho zaki ay tapirinsi choka ay tap juga to le preferensi kun hams mun hap chika o hams mun hap chikota uko tanaka khlorata jesus no
Echa okar jama ki uinte abharak no kun jamas amuit atas pahaka dibujan acá señal no ukam yanat kaya kay no anchita kaya kuitas no pust aska samachi qalaha ayutas que will taptas que no wal kawana kan utki kulyaka Elvira masuru mayuru sahur kyo kaisa hang amaya kan kasi kaya to ukapas para ki kalana ka ina kal thiat sarant kas pa uy kamaya antapita kas pa uy kama maya ka kaisa umasuyok san choknya kala wali ay tatapun na mas kuma choknya kalan kampas para ki be no hachakalat hiskar hiwata kiwa ki bani tilan tasta kas pa uy kama no ka kulyaka Elvira a ver kunana campis acá kaya katangi kuna na kampis hiwasata ke khichuro na am tapinya sa wakisis ban aka sapi arunaka tuno arunaka nuka inastupu kangasis po kapukara o kapas para kiki pukara kuya ka Elvira no kaisa anchita ka kakachaka uksat ka aruski pasangwa nanako ka walat ayon ha pukara othar kiki no kathani yatita khete kuna pachanas pukara punis katana wai Sataki pukara punis katano ay unyatat pukara puni unyatat sakiya no kontoni na uthaski no putuni uthaski ay hatiranaka uthaski aber kuya ka ars oya pakitay aka am tapinyang karaktana ka aruski pasipanya na kasaki punira kispo ayuka waki chawinaka ukamo hilata ali ponio amuit anyatakieh no kun ham sukanaka amuit atas ficha token señal no kapachan Avispan armanya ki montana ni amuit ay montana ni lupinch montana no kamsa taki ukamak nayat ukamagi chak mai war lup ipanha no pensamiento señal no mal lup ayohat istoja kora se ki amuit abistan como kun hamati amuit tanaka pukara no katkhas stan opa pukinan kel kato tu puraya no hiwaki chikhay no ukarham amuit asnaha walipini amuit anyatakikhnias layapunia akan uthiu por ejemplo uka nairir kastan uka sarawina ka uthiek no pukarata ki intitalata ki ukatha warmi kastata ki warmi takita ki warmi samita ki suno samina ka saranyan kamaunias no takin usapuni churga masata takin no Guacha acá ukan khipa paru thieja acá uiwato ket no kun hams hiwasa uiwanak amuitan ukan aira pachanakan hani uiha utkan hani waka utkan ni caballos kunas uthistan no kopachanakan utjana ima bikuña carwa pachu kuki uthistan uka utpachana uka lumanakan no hani uiwatak pachante uiwaña takiha kam no irpaniña takiha wali ukawarut añana kautier no kun hams irpanita pah no por ejemplo ma hailin saskan no irpani wasiwa ma awayur wila awayur no wow ham kiruntat apanita pausina kwat wali ya katapayu kama no kwat ma tamarus hil pachah ma como rebaños tani chano atama no sai kwana irana kan hani uk amuitas tante kwacha ukapi ciencia tecnología satajma veterinarios historiano kun hawakunanyas kun pollañas sañan no ves kun hast arwana capaces kwacha ukana ira tiempo nja hayuka ya kañana ka utian cha ukaya kañana ka chakata khia cha kun hams ukana amuit hapisna intintanyata ko amuit anyata señano castellano ronja kun hams ukana ka kel qapja terminología señal, ¿no? Con terminología naka palabras sueltas, ¿no? Wal sumlit ipanha upanakaha angkatu kita gereki uin histo, ¿no? Tuka angkatu kot inhasanha, por ejemplo, ma señal historiador o arqueólogo, ¿no? Kelgapjes, ¿no? Wal puni namas etimologías, ya tichrantisto. Ya tichrantisto, ¿no? Ukano panakajar hatapjeha, ¿no? Se domestica la planta, se domestica el animal, ya suma muy añatequeja domestica. Entonces, ¿quién domestica? El hombre, ¿no? El hombre domestica. Y chahiwas taipenja hani kwamajete. Hiwas anakeh paltan hana uiwaja uiwaña. Mama, aleja mama, chakama an pisirus anuras pisiwawa saske. ¿Sabes? No anuwawa saske pone hani anuwawa man achuranta tisi. Achech anoge kau ke achech anoge no ka. Hani wawa pune gitan kusasti. Anuwawa stis man kayat man katati sapune. Pisiwawa anuwawa kam.
Uywaña sasacha. Uka uywañaja, mai sum la pipanja, ¿no? Epistemología, filosofía, uka lu pipanja. Hanjaki walijete parlaña hukam la domesticación, ukanaka, ¿no? Chakama chisa, hiwasan lupirinak sanyan yatjatirinak, para que traducir, ukani walikite. Traduciña ni a domesticar, ¿no? Entonces, Uywaña, aquí es japrej. Hani uywaña es japrej, ¿no? Mayamaro tira que prej, ¿no? A veces chakani lup kaprej. Entonces, camisa te hiwas anaka uywañat paltan, ¿ha? Uka filosofía sanyan, uka pensamiento, uka lupiña, wali sarañanía. En este caso, por ejemplo, uywaña sanyan. Sí. Uywaña te queja, uka ya cañani sanyan, ¿no? Esa sensibilidad de sentir, uka ya caña te queja. Wali amuy tatay uka warurt añanaka, ¿no? Tunkapan warurt añotier, uka tunkapan warurt añanja, kun hams uka lumanakatja anakinitaje, irpanitaje, ¿no? Uka hiwakir, hanius kitej, ¿no? Yo dominio y yo lo voy a jalar con soga, ¿no? Irpasimao. Hanihan munay unik sino. Mahakikas pas con kuska hutan, ¿no? Irpasi niñani, irpañani, uywañani, ¿no? Uka hiwakieja, entonces uka no tieja y kun hams irpanita, kun hams uywata, kaukanakan suywata, kun hams chuy mahak kaichito, kitis uywani, hupar uywañataki, ¿no? Hupar kuns narchurito, nas kuns hupar churta, wali kualta tapini guachao. Uka wali amuy tapipanja, son poéticas contundentes, uka warut añanaka, uka mankankita, kun hams arañanakas. Uka chuymat hiwasak sarantaitan hay uka wakise kwacha uka hani hicha tiempon amo yutajet ni lupitajes uka pi wali amo itanyata que hiwakeh, ¿no? Taki, por ejemplo, ¿no? Takiro sarañan uka takiniu amo ya tajat kuyaka Elvira anchita artista amo artista uka rajamaja Mozart, Beethoven uka wali ya katay, ¿no? Amarat acá amoy urjamaja. Makit hilaki pria. Hani amoy sapaki hukan kete. Aunque sasti chuiman pakta pita reality. A ver, sarantes que quiere kunam piskuyak. Muspaya prestaba. Sai uga chuiman hakta piñan saña no acá lupiñam uga chuiman pikun hams amuita, ¿no? La sensibilidad. Uga paipak suma hakta pita. Aymaran arusan pinukanias utier. Chauka nueva epistemología y filosofía de América Latina, lo que nos harta pisis que fichar, ¿no? Intelectual na cual pilla valiat hata y una fe. Uka sarañan pihiwa que haka, por ejemplo, akawarurta ñaha siwa chulumpi, ¿no? Akam si, ¿no? Aymaran hiwa kipuneh, ¿no? Kauki ukat antas tawayaway chulumpi, ¿no? Hilalumat antas tawayaway chulumpi. Kaukiyukat qoshtasta wayaway chullumpi turumaykut qoshtasta wayaway chullumpi Kaukiyukat hiktasta wayaway chullumpi huchult allat hiktasta wayaway chullumpi kunakamay antasta wayaway chullumpi kumpiris kamay antasta wayaway chullumpi hiwaki punia chullumpi kam sanch moneja chullumpi sanch moneja hiwasa nias pat hamaki tan, ¿no? Uka pato kun hams umar sutek sulukia señor, ¿no? Sulukia mai umar mantek chakte hayata mistones. Ani uka tu uka wali un chokita pahugat ma qarwas ma alpachusa uka ma chakte si golumanagan cheka su companies ki ma halte hasta Hani puni hekkat kas basanya bikunya lo menos. Hani puni hekkat wali kayu ni chisa ne. Ukar amuy tabe banha kun ham supar amuy uka uywanak toqeno hakanya pat kun ham supanaka umanchakti kun ham sakalumana ganchakti pampana ganchakti. Lus oigas posuli companies. Sai wacha. Kun ham sukat ham hiwasa amuy tan yaktar, ¿no? Yas kun ahora se te mantrega kumpiris señal, ¿no? Kumpiris kama khushtastra. Es la dulzura, ¿no? Suma moxa, miski, señal, ¿no? Entonces, uka wali suma amuit ataya. Takip hokatam amuit ataya. Hani hechur hamka kamisak umanta sabe, ¿no? Gatame rompiste el corazón, se quiere cabre umata voy a tomar sus nastas. Voy a tomar, sí, hiwaos, hiwaos. Ukamana gotio, agan hani ukana gotkite, hani hiwaos kite, sino kun hams humam nampir pasiñani, kun hams humam nampir
Hakañani, Kamañani, ¿no? O Iwasiñani, ¿no? Hiwakia. Hasiñani, Purapat, ¿no? Yakasiñani. Ukanaka wal amuit ay tornar, walip hokatayaps. Hani alek arham arsutekikitex, ¿no? Ukaru nakaha walpin amuit ay tornar kunhams, ukam hiwasak amuit asna ukanaira timbonaganchek. Contaminación paltan, ¿no ve? Igual, nada más que ahora calentamiento global. Sañan con plástico na gambuchantanis, pollera na gas plástico ay ukam sañan. Petróleo taquiconas. Taquiconasas. Chalupe ukavarakia. Ukalupe nya na gampi amuyas uskuntis to, ¿no? Aquel que taipinja. Sai. Aquel internet taipinja. Internet taipinja. Llamas wakta tapuni, ¿no? Ukawalispa hiwasanakam amuita siñatakej porque esto es cuestionador al medio ambiente, ¿no? En equilibrio. Kunham hiwasak yakastan. Acá hakañana, ¿no? Haniu hakinakaj hiwasanakam hiwasak haksnatej. Sino taqi hakañapaj. Ma alisa, mala cosa. Taqita kia. Ya katanya. Akam kuya que mira amtas ta mama hakas que wa inas wintas en chita. No amta esta anchita. Mama hakamsis. Yo kalhani uka umar chojotatsi. Sabes. No, uma apasiri. Sí. Ukat akpala punta kawaki chawin ska kunausate amtas tukata no. Hicha aka universidad, ya takaño tan carajo. Sano. Zene morendo, kan carajo. Chukisaka, ¿no? Que negro purinta ni tacheg, ¿no? Que tu canjasta, hacha pancana que ullarata, ¿no? A ver, ¿qué tiene casa? Comte. Wala pancana que pone ullarata, ¿no? ¿Cuántos libros has leído? Cotías, cupana que camsa, pues, a ver, ni acá hay marana que ya, que dice que no hay que orinar al río, dice que te puede llevar el río, o sea, ¿no? A ver, haremos la prueba, cupana que chojonta, hani poni jawiraj apketej, ¿no? Señor, ya ves, no saben. Entonces, uy, cámara, uy, intaya, ukapi, amuik añajamaj, kunjams, Auk taika sanaka, achachil, awicha sanaka, amuit abhan, takikonaka. A ver, kunas otki kuyaka. Acá kipar hamuintata. Acá kipar ham tu kuyaña taki, acá kunaka suthisto. Chaka hailin ha hiwaki puni na yaro hwal pininias amuita era kituka utato keto, ¿no? Utato ket, ¿no? Que walpini na lupi era kito, ¿no? Utato ket cha tiempo ha ladrillo, cemento, calamina, upona que uy tachtana, ¿no? Te campuna kan suki wal monata. Kamsis ma initi yo kis. Kamsis kayañ uta se. Se kayañ ut. Ugana ka monatan campuna kan sani ya blackout, hani ma calaut montan te. Chay ya kato kona kan naksararak ka Inglaterra, sañan Francia, Alemania kan. Naya te kihiwaki porque kamir hakena ka uka lak autana gana utkasih kistina ke sano al kamiri ki ko nagal ladrillo nagal ko ala muy tayara kito no yo saha ichas naira ne ko ne ma kitane ko tichas uka arks na khipat ala ka pun arks na uyar kocha ugan haka haili hiwaki puni no wal amuit anya teki señana kamsi no kunaraki hutanhi ingai tilantiru hutanhi ingai Kaukiranat hutanhi inkai, patharanat hutanhi inkai, kuna kallau hutanhi inkai, wichu kallau hutanhi inkai, kaukirurai hutanhi inkai, patharanat hutanhi inkai, kuna kallau hutanhi inkai, llahlla kallau hutanhi inkai, kaukiranat hutanhi inkai, manjaranat hutanhi inkai. Kaukirurai hutanhi inkai, taipiruanar hutanhi inkai, kunarurai hutanhi inkai, machakmark armiriu hutanhi inkai. Wali lupinya ya. Kamzas akam amui tabibanak no. Wali suma pokat no. Kunhams akam iwasa materia prima stan no. Sai. Icha uka tiempo nagan ka inka tiempo nagan kunhams wichu hutata pa ka altura na katsanyan no porque ukana hakche wichu no ni kaliano na kana kontol luar na otkite patharanat wichu texsibat mankaranat kha yahlakal ko madera no yahlakal ko lawana ka hotre chakau karu sutehas taipiranar hotexse no ko taipiranar kunaru sutehas ko machak margar miru hotre no kistiru sawisi inkaro awisi Hiwakia, amuita puñata. Kaspas
Con muy tapkas, pues cotos tapkas pas. Uy, kam amuyoni. Kam amuyoni, gocha, uka kotesh tapiwen sanyan, no? Kama lawas, kalas, nyekis. Takayap tap pachan, no? Uka takayap tapinyan ha. Hakina kagas pas ukam yakataraki, kot ukaru alyata, no? Humak mutupinita o kala, humak mutupinita o saita pinita o lawa, hani pinitukusita. Hani kunayaki nagsapanita. Hani kunayaki nagsapanita, tinayarus ukamaraki, no? Makundur mamani, ukamutiaraki, no? Kundur maman kamuiwitat, na, rosas. Pachamama, matapacha, ikaw na. Hiwaki wali lup kanya ya. Wali munasinya. Amoy anjit amterekista achokalt anya. Sas ukatay uthiek ukah. Ukapi uthiek. Achokalt anya, wawis chakan uthiaraki no tururuk saya nya puniusas no gatuga tururuk saya nya takita ke achunak apaphan we. Karim aphan gatu aliata na yas. Sumach aliata no take kamasampi, akanya pataki, yuninya pataki no kam hiwasas sumaksar na kanyata kay kon wali hiwaki ukanak amoy tabipanha taqi phokata nisktanay ma ay maras khishwas no kunarut sayantas arstas nyanek cha ukay walwaki se huka hiwasanakan arusanakat hukam yakanyataki hukampi amoy tanyataki haniki como escuela nagar sarasan ukanak armasinyataki no hechas campalas que internacionalmente no las lenguas originarias tiene que recuperar esas no Ukaramuita pipanwalia. Kano rata na kay wakisi hakuyaka Elvira, no? Ya kay pachana ka ka teóricos ni katanchita ukata arus kit anyani upanaka. Aro kama ki ya kay pachana ka inascuela kay chasinya mo yung pero ya tenemos que revitalizar. Hana kama ki ya kay panaka ma ars arsu karagit, no? Hani chama chap karagit hani kay katas ut karagit ya chama chanya sa tenemos que revitalizar. Ni keretsas kay ata wawana karyati chanya. Hani wawana karus ya tichata hete. No? Kuyaka Elvira. No, kuyaka Elvira espejo aika hupampiwa aruski ataski akakiriki. No, uka chapar arunaka. Uka beki ichurus uintataje. Uka ruki hiski aptataje. Naira pachak. Kunaiman kirikinaka, hayinaka, warut anyanaka, kachoanaka. Kachoanaka. Utkatanaka. Hilanaka kuyakanaka waliwa kiskiripuni amtapiñaja. Kuyaka Elvira. Ni kertas askayat epistemólogos. No kitinaka tuka tuno arunaka tapiriki. Kung siyatinya sanakah ayat akasara sanakas takit sanakas ayat tanchtaha kun ham supanakar aymar qechwana kham naitsna amuita no kun ham supanakar ha no sé qué saro qeparsta ya punstoqay aymar na qechwana khupar arksna sui kamakis kin kart utata arsus kayata no utacha se supanaka hiwasa kam utrakimun sai kun ham hiwasa hichapachana akapachana no aka Pawaran sanyan patung mayan marana, no acá siglo XXI sa para que patung mayan no sé pachana sanyan, kunhams hupana karoh naistsna, ukama kanchit amuyan ham amuyata marham kulyaka kunhams akam amuyuna kampeja naira katarsars kams nasuka kitina kateja epistemología hachayata kanyutana kanyat khatap khan ya pachana kaha saraktan autodidactas hupanak pachpo yate qasikaraki hupanak ataki arst oñani kulyaka Elvira. Uka histawi mah wali suma bineunes. Wali wakisis pahar hata sinya no alpino ka lupinya naka amuy tapita gaspah wali wakisir. Nan amayutahan ha kun hams na amuy tra ka kun ora sa te kela kan kalkeat o sanyani ma libro na kli tapinya no. Acá universidad anakan, escuela anakan, kayatinya naka wali pokayata esos que no, ka libro nak pankanak sanyan, may unyar esto no, hacha aquel gerina capa sanyan, no, o hacha mayurina capa, no, como filósofos, no, que son nacidos desde la terminología griega sanyan, griego narupat sanyan, chauka griego narupatha Europa aruru makatay apharakih no chauka europeo naka wal ya qasib khihukat no ma changsi wasakum harant kisnas ikomay no takin chauka haranta nyanha panaka kunhams sabhanaka griego toqen no tuka griego toqetha kunhams aka europa anglo sajun porinek chauka tha kunhams aka hiwasanak tukor apantanisto no ka norteamericanos, años europeos, años 60, 70, 80, kanaka naira investigadora nakahnia sahani wasanak taipin utikante nutikan no ve upanaka hutapkhana ka Alemania, señani Francia, España, Estados Unidos, tan nakhutan dapkhon cha uka hutan tasan ha upanaka kama chapkhisa
Tiraki papre uka lupiña naka kunhams griego naka lupita paja. Kunhams upanaka sañani acá, por ejemplo, español arun tiraki patajaspa o inglesas, alemanas, señal, ¿no? Chau kunhams tiraki tayaneja acá hiwasanak tokor, señal, ¿no? Chau karham aquí upanaka kelkeja kunhams amoyutaspa ukat hakirham, hay komay. Pues ukar som sarantayatay, ¿no? Ukata ki poni yakta. Ukata ki poni takistan, haka griego na uka palabra no ukata huteh poesía señor, no ukata huteh anchicha filosofía, epistemología, ukata que nagata katunda sipre. Cha hiwasa nakateja sum lap kanyane, hani necesitan uka traducción, hani necesitan anchicha kunhams uka takinchata uka intelectuales señan hachayat khatirna kunhams takinchi kunhams sikauksi no ve hiwasan akateha arhatasisna hiwasan amayusan akampi kunhams amuitan hiwasan arusat ka aymara qechwa guarani señan hani uka makite uka takin hamaki wal amuita piseña por ejemplo saskat manoka uywaña no upanaka hasa predomesticación domesticación sañmon jeja yas manaya acá pusi señal, ¿no? Pusi 4 paredes, ¿no? Ukatax amu igeris komay. Ukaman katax amu igeris tugat kun hams na ankatok amuit señal, ¿no? Kelkeres, ¿no? Ah, claro, yo domino porque yo pienso. Naya amuit hanayao, nayao kelkta nayao, ¿no? Pa hani hay uiwam chiksar kiteh, hani hay yapum kusksalt kiteh. Hani amu ikiteh kun hams ukanakak saranyan takineh. Cha hiwasanaka amuit astan señal aka arusatha. Hani hiwasa ukam domesticarse tanto hay manan hastanwa uywañ no uywañ alej uywañ no ya na casa uywañera aquí no camisas ma señan puk nach uywas hiwaspao no taki sich no ve halachtasana hiwaspao uywaña ma kerham amuitana ukat ham salta señante quejar uka aymar arusat tijira ki peña señan uka epistemológico filosofía. Ya después el sentir y pensar, la crianza mutua de las artes. Uka walisuma takinjataya. Hiwasa nakas kunam lupitan ukai hiwasa stana. Ani hiwasa traduzkitan señal no kunamos apantane kam. Ukai walwa kiseha chakanchaña señal no. Uka takinak suma takinchaña taki. Ukat pina yaxista ma investigadoras o intelectuales ay marham qechama alilup ilatanay hiwasate wal lupsna hiwasate wal chakanchna chamanchna hiwasan amuyusaq kunhapunisa ni hasta que kunanitanay ukape epistemología filosofía nairurusas que además no veo que reacción química na planta na naskiusas no alina ka naskiusas ukamara ki lup iñaja pensamiento kamara ki ukalup iñanak han amuitas tan iwasate amuitas isnaha taqikuna nitanay Hallalla kuyake Elvira muspaya japonista chakpachansa kuyake Elvira espejo ayka jupanpiwa aruski tataski pokatasik tan taqikuna otras Cristo griego nakas takini perhiwasasa takiniraki pukina tsarhatan pukina inca no ka qeshwa toqet aymara imaginat no es amuit aña tequía realmente lupiña tequía hiwasati ukam arhatas isnaha panaka arhatas chico griegot no ve hiwasati ukam wai harusis no kam pukinats o qeshwats wai harusis na o guaranit sañan no ve hiwaki punis payaps hiwasa wai harusin utheraki hallalla kuyaka Elvira espejo ayka askinan pun purtantaja ka aruski sithañana ka saki poner aquí spawa ayuka wakichawdro amayatatja parlañaja Walta mais que arotaki uka kirki arotak anchit harutak no ka kaukite khel ataki uka arotaki hilana kuyagana kumanaka amoit asip karaktat his amoit apkhanyani markana kamana ayuna kamanha uthaskiu akamtu naronaka khetaronak kuyaka Elvir waintawa panakataki hila kuyaka nakataki wawa nakataki hiliri no awicha nakataki achachila nakataki Preparonak kuyak sarhanyataki. Kam sarhanyatak ratu ki hay pachahala ke kamara ki orana ke ratu ki halara ki
Hilata humarupini wali uspagars ma ka programaro aruski pañataki no walipini wakisi ka aruski paña lupiña komara ki tag pachani hilatanaka kullakanaka ka okitsistas ka presta ka okis unta sin kapta amuita siñani hilatanakam kullakanakam hanhagu ka traducción anakar yaqap hañani tsino kunham sarusan sarante kunham siwasan lupiwisam sarantsna kunanakas uthisto Mapiti at khatazisnaha walikust atapunispa ka ukanagara ki sartaspa ka industria nakarus trabajo nakas uthiaspa takinitaki walipunispa icha ukay wakisi hayukam na ukak arhatirista wainanaka tawakonaka chakancha siñani ma irpta siñataki kamaraki ma hilatanakam kulyakanakam ma yashta siñani hiwasanaka tehan ma yashtas kanyan hiwasanaka tehan arhatas kanyaneha Akanoqta istaniwa yaqamu yuna kampi apantistani ukar hamaraki hiwasanakaha manqasht añano ukahani wakiskit ni chakan jañata hiwasan arusan payuka kinis restilata hikumaswa Hallaya kuyaka Elvira hiwaspa chaqpachan chamancha siphañan kilanak kuyakanaka Hallaya hutir wakicha paña kamapanay kuyaka Elvira ukamaraki hilanak kuyakanaka hutir wakicha ukama